Gavana Badilisha augite thirikari ya kaunti ya Nyandarua niranyitanira na anyiti itemi matiganite kugacirithia urimi wa matunda na njira ya kuheana miungurwa kuri arimi muoroto ari gutigirira ni marona umithio wa urimi wao. Apples already ni tuhandite riu thini wa Nyandarua turathi gukinyia eka 50. County government ni supported na 22 million na avocado ni tu supported na over 15 million iria tuhete arimi itu hapa na pale, na niturefanga tucarie investors na partners aria meguka tuikare thi nao tuthondeke MOU tuone onora arimi itu mangiheagwo matunda mundu agathia kahanda. Agwetete urimi wa matunda gukorwo ri na umithio munene kuona mwanya na gukorwo murimi akiona mbeca. Mite ya matunda ni iteithagiriria guthaitira maria maturigiceirie na oho matunda makagacirithia ugima mwega wa mwiri. Naivasha ni kuri na factory na ithuĩ kuri andu turaria nao na ni marauga tungikinyia tani ciganona cia avocado thini wa Nyandarua merende guka ona kure factory thini wa guku. Uguo ta thirikari twambite kwenikareje itu arimi itu kuhanda maturakena tondu rathi wakora nathari matunda mothe ni magurirwo. Esther Karoji ni umwe ukoretwo agikuria makorofia kwa ihinda iraya, akiuga ndangĩrira kwanjĩrĩria urimi ucio kuona uri na umithio munene. Pamoja na guturehera mbeca ni urekire mbeca mazingira. Yani niĩ nĩ njũĩ nĩ gold ya Nyandarua, and especially the year 2020 hindi ya COVID ni ndonire memega muno ni tondu twakorirwo ni andu aguku na hindi oniria twakiri na etagwo lockdown ni twakorirwo ni andu guku tondu hindi ngwiciria ni andu mamenyire bata wa matunda. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Gure.